Dobar dan, dobrodošli na moj sajt Zdravlje i ljepota ima. Ovdje možete da se prijavite na sajt i da podržite moj sajt, moj projekat. Ovdje su predstavljene stranice koje naravno isto i ja vodim i radio song koji rado slušam i naravno logo Zdravlje i ljepota ima. Sad idemo malo da pogledamo stranice. Ima stranica dobrodošli. U ovoj stranici naravno predstavljeno je sve što je vezano za dobrodošlicu i gdje možete da se javite, ostavite svoj komentar ili da se ubacite da budete pratioci sajta. Ovdje u meni naravno lepota. Lepota, ovdje je predstavljeno sve što je vezano za lepotu i ima tu članci koje možete da pročitate i koji su jako korisni, ima 4 stranice. Onda također ima o meni, naravno ko sam ja, šta želim s ovim sajtom i naravno šta sam sve završila i koliko volim da pomažem ljudima. Naravno imate i zdravlje, opciju zdravlje, tu je također predstavljeno sve o zdravlju. Evo recimo čemu služi DNK test i dalje što možete da pročitate. I imate mislite pozitivno, to su veoma interesantne stvari za one koji klonu duhom da pročitaju i da nastave da veruju da je život čudo i predivan život. Ima zeleni put, to su proizvodi koje ja koristim, koji su jako dobri za vaše zdravlje. Ovdje također sam predstavila proizvode iz zelenog puta i neke videe koje sam ja snimila. Naravno možete da se informišete uvijek kako vas nešto interesuje vezano za zeleni put. Onda kontakt, kako možete da me kontaktirate. Možete naravno da me kontaktirate putem sajta, a možete da me kontaktirate preko broja telefona i tu imam gore naravno ikonice koje sve gdje možete da me nađete i na Facebooku, na Instagramu i na Vokateu i na YouTubeu i na WordPressu i Whatsappu i LinkedInu i Twitteru i Telegramu. Znači oglasi, ovdje naravno sam odvojila, naravno ljudi su mi slali oglase preko maila, ja sam naravno ostavila oglase da mogu ljudi da se oglašavaju i da ostavljaju svoje oglase. Naravno možete i ovdje da kliknete, naravno neko traži zaposlenje, neko traži da proda kuću, naravno ima različitih oglasa i to naravno možete da ostavite i vi. Stranica je jako pregledna, tako da se na oglase i javljaju. Ovdje znate vidite imamo YouTube i tu sam htjela da izdvojim da YouTube kanal i neke od mojih videa. Naravno svakom u headeru stoji podržite moj sajt. Kada kliknete na podržite moj sajt otvara vam se PayPal, znači vi možete platiti ako hoćete 2 evra, a možete koliko hoćete da bi podržali moj humanitarni projekat. Možete PayPalom ili debit karticom, u svakom slučaju hvala ko uplati. I evo YouTube kanal i tu su neki videi koji sam ja postavila, koji su popularni, naravno možete da pogledate i vi. Onda imam tvoj stil, to je novo nastala stranica koju ću naravno da radim i doradim kad mogu, ali uglavnom govori o modi i o tome šta trebamo da oblačimo, kako treba da se oblačimo, o pojedinim materijalima. Naravno ja sam napravila i članak o viskozi. Ovdje donacije, znači ovo je specijalan koji sam skoro napravila stranicu. Ta je stranica veoma interesantna. Ovdje također možete da podržite moj human projekat i svake nedelje stavim po neko dete
ili djevojčicu ili nekog kome zaista treba pomoć i recimo kada kliknete na donirajte za Anju, otvara se PayPal i sve ostalo, pošto sam sa Budi Human se dogovorila da mogu tako da pomognem i naravno drugima, što će mi biti opšte zadovoljstvo, jer mi je žao sve te dečice, naravno pomožite i vi. I to je to, a naravno imate i moje članke koje možete da gledate i gde možete da kliknete da pogledate moje članke. Ovako moje web mjesto. Naravno ja također pravim sajtove za WordPress i možete da uvek se javite ako vam je potrebna pomoć u vezi pravljenja sajta. Naravno, evo ovdje su članci, ja sam mnogo članaka objavila, 105, imate raznih tema koje možete da pogledate i naravno ako se prijavite na moj sajt sve će od nam stiže na mail i onda ćete moći da pogledate i sve što vas interesuje. Tu je ishrana, tu je i moda, tu je sve što vam treba za vaše zdravlje. Želim da vam se zahvalim zato što pratite moj sajt, YouTube kanal Zdravlje i lepota Ema i možete svašta da saznate i da nađete na mom sajtu. Imate i opciju search gdje možete da kliknete i da pronađete sve što vas interesuje. Ovo su donirali za sajt. Znači dalje imate o modi, o ishrani, znači sve što vam treba. Hvala vam puno što pratite moj sajt i YouTube kanal. Nadam se da vam se dopalo ovo i da vam se dopao sajt, tako da još jednom ponavljam, ako bude potrebna pomoć da napravite sajt, ja sam tu samo za vas. Zdravlje i lepota Ema. Pozdrav!